I grílóir na néise, tá áit anna speisialta a thugann cólúdar, cárdas agus áthas dí glúin, eisceachtúil, neamhsplach agus úntach dar muintir chríanna. Chun aithne a chur orb siúd, chahamar níos mó ná blian I deanta ar gáde. Idir seach is grian. Chánig bláthú le híis. Níl dós I maidna ach go mór an bhaintáiste den na daoine éiste san Bhaile Mór san timpeall an áit go bhfuil an lé an seo. Tugann sé seans mór de dhaoine éiste, teacht amach búil le chéile, creic agus spórt a bheith acu. Bhíonn rud éige le déanamh acu. Tá ná rudí sin arbh táachta. Oh, good shot, Waller. Go on, Walter boy. Give him some stick water. Yeah, it was lovely. Having those memories, isn't it? We probably have about 120 or so members. Varied backgrounds, varied, very varied. From, I don't know, solicitors, accountants, you name it, whatever. Whether it be sitting watching the world go by, or sitting playing cards, or playing pool, or just chatting to their friend, that is just a big part of their day. Listen to me, tell me you